Kulandzela ukuthi kushaye wona ke umthetho ukuthi ke bantu ke nabajabula kufuna ke bangencike emahoreni ke lamathathu kude ke kutawuvikeleka dona ke tingoti kubonakele ukuthi nedolobha lakaManzini belikathe kungasilo lelo kuleli phithete lakho kansive lesitholakele ke sisinenge sitholakele khona ke endzaweni yokuthi chaza lokuthiwa ke The Vibe lelapha ke eNgwane Park sesikhulumisana nemnumzane eNkambule esemtholile alapha kule yandzawo uthi ke uyafisela ke maswati lamahle ukuthi abe nomnyaka ke lomusha ke lomuhle nokuthi kuyathemba ukuthi umnyaka wa 2022 utaba nayo ke impumelelo nekuthula kuse kusive seMaswati. Nginifisela umnyaka lomuhle Maswati lamahle, umnyaka wekuthula neminyaka londlondlobele. Siyathemba ukuthi umnyaka utasiphatha kahle kulomnyaka wa 2022 naloku sitayo yakudala lokho siyathemba ukuthi sitakhuluma sivane kube nekuthula kube nekuthula nepeace oloku efana thula nepeace eveni lethu. Umnyaka wa 2021 no ube ngumnyaka lolukhuni ngalo wendzaba elekanani nendlwangindlwanga letenzekile zathi sikwendeke neveni lethu but ke umnyaka wa 2022 siyathemba ukuthi lokho angeke kuze kuphindze kwenteke futhi siyathemba ukuthi inkosi yethu itasibonela kahle ukuthi sihamba siyanjani embili. Nasibuko la sikhona khona cishe kusekumnanzini kunathole kona lokho ngiyabona into yini singayisomfeni ube la. Oh no, mina basically personally angeke ngisho I don't believe in religion but ngiyathandaza ngekwami umuntu intela kwakhe nakasekoneni lakhe. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel, Gary Kalus ngiseNgwane Park.